16. juli 2008. godine doček naših sportista sa svetskog juniorskog prvenstva u Monterreyu u Meksiku. Delegacija, odbor za doček iz plivačkog kluba Proletar Sredin. Raširi se! Šampioni! Stani tamo! Stani tamo! Medaljama, mislim da ovako smo imali iskoristili priliku da se zahvalim klubu Prolete, što mi je pomogao od 1. aprila, mislim imamo dosta problema godine i bez kluba ne imao pođena na sad, tako da se zahvaljujem. Kako su bila inače tvoje očekivanja? Očekivanja su bila skromnija, mogu reći, pošto glavno takmičenje tek sledi Evropsko prvenstvo u Beogradu, ali ipak sad kad razmislim, 100 medalja do srebrno 100, 100 od zlata na 50, moglo je biti još bolje, ali najbolje, ja mislim, trebalo da bude bolje tamo nego u Beogradu. Da, jedna 100, ništa puno